thoko icio iria irakwo ni Kiberegwe, Kiania, Kimbembe na Togonye. Icio nicio ici inya cia mbere turaka tucoke tuthie tuongereire uguo nginya wodi ciothe ikorwo at least o wodi ina thoko ta igire uguo. No ni njui ni muwi kia tuthi bo bange ba kuria kura ni muwi ati ngavana witu ni akite thoko ingi na ingi Kirinyaga giki thoko 20 tumburira ikarobe na no arathina bena gusika atia na gusiaka ara meregete kuona news ni tweregete kubingura thoko ya makutano ya tomato. Gavana ni aregete ni tweregete kuthi kwa rot andu kula thoko ya Kithure very soon ni turanginya Karumande na kwina singe nyingi na niki gavana witu areka maundu aya mothe. Gavana areka uguo ni tondu ni onete arimi aingi marimaga magetha mao magacoka makathukira nyumba kana ukonaga nginya matina kundu kwega gwa kwenderia. Kwa uno tondu wa ku reduce maundu mathina mamithemba yoyothe, gavana akona ni wega as much as possible twake thoko nyingi nundu wa avoid kindu gitagwo post harvesting losses. Kana kona murimi ni ekate athi kwarira magetha make ndoroni, umuguri no uthi kugura indo ci ndoroni kweli? No gure marigo me ndoroni? No gure sukuma ci ndoroni? Ona makondomia maritwo ku ndoro no gure kweli? No kuigwa ndurenderio wega niguo? No twina sendi taici na thitima teno na murika muici taici na mai na security, mundu wothe wa biathara ne kuigwa atiriri ni arendi bandu bara bagirire twi bamwe na ngwiciria riu ni kinya rega na ni wega twire ngavana itu ni ngatho nyingi muno ni tuna makinya cio mothe mekite ati guku turi ni ka thoko ya Kathoge na umuthi tukire kuaroketia andu kana kumaba space. Thoko ino ina space ya first phase, ina space ya andu 80 na twina open space ira tugwaka thoko ingi. Kiogu thoko ino yothe ni kabota gukua endia 300 na endia mbere marendagiria mwikiro wa barabara. Kiogu turenda kumacokia guku no ikorwo na thoko ya mboga ya itunguru na indo ile ciothe na cereals. Ona no tura intend kureta andu mamira ara marenderia kuria bia macoke guku thoko ino nigetha thoko ino ikorwo ina umithio. Ni turona revenue ni kwambatira tondu gukorwo no buthu tondu staff citu ni manini muno. Kiogu ri macokio guku thiini kugatirie gukorwo kuna raithi ukira kuria nja tondu kuria nja ni turatembia nyingi muno no macoka guku mbia ciothe itikoraga tondu thoko i bandu bamwe. Na ningukite kuria Mbaroti ndaria namba 17 mbere turaraga guku ipandani guku thoko no riu ni twagia thoko njega ina shendi tutikauragirwo ni mbura tondu tani nyendagia mboga na mboga ciaurirwo muthenya umwe orakoraga ni ciabutha no riu ngaitaga mboga ciakwa thoko ngendia gutena thina wa mbura. No tuge ni wega muno ni kungavana witu makiria ni undu wa gwa tutethie turage bandu ba kwenderia. Ni twari na challenges nyingi muno ni undu wa mbura makiria marigo makondobia ona mira ni mwe indo ta icu ingirwa ni igiaga na kuthuka na itingikinya thoko ni buria kwagirire. Riu ni atutethetie banene muno na tukauga ni wega muno na kinya na ikinya riu akinyite na tukuthina mbere na kumunyitirira makiria ndora maingi nginya managia mera na kuria barabara ni magia nginya